years ago and assassin we see 2 years ago and Kenoforiata ni Nanado Danko Kufuado Omusu emrani kutawomu ena banks bi wo ho a omugu no omugu ni wie ye no wona na esese wose edi omusi kama wo mu esese wose edi omusi kama wo mu no omudi omunsa toso no wekesa ekotena afie enyuma eguye uma omuwuye ne wo krom haw nkrofo sui as we speak nkrofo sika akem ama makatra wo se mintitie mu no se mpapa de otete me ne nya de ene saa ose asem no wo de ka kire me se ye no kura ka kire me bufu mpo a mejai sen obeka nkontompo sem a kire me ebia wo nti ase de nti amahye we ase eno no bi se ade na me so ya do man na akufo ado na aku me kan no wa ha se na akufo ado wie kura na ye ma ne ho nto no se wa ma ye ho antoye a ye ma ne ho nto no me nyanya atwemo inti me me se wa kotena fie nti ye ma ne tin na because any decision that you take me yeja minim se decision bia meye enne meteki enne no ebe affect me ma ebe affect me busua so I am careful ni wo krom haw enne se what say court say mini aketua Kevin Taylor atore bia ne kasa ye otimi kasa na etietia nkrofo bi etietia mpanyifo dodo na edru ma bi court kra say ye pe no ache no into osi Ghana ha ye nche no enra omu de ache no court say wonko ena mahu say minia no NPP fo ibi ani abre ena o mani abre ade na court yiye joma ha ma say court no ye on say medical ka say nanu se asem no hwe na ye nsem bi wo ho ana me ka na munti ase NPP time na de bia me sori anopa na me kasa mo se me tiatiem mo se me kasa mo se me ye dede no na munti ase na eye nentia na minim se daachi bi bedru eye ena mo ye de mra no bedi mo ne ye de mra ni di mo na mo kasa obi anka bi mamo efri se nanu bi ne ka kiro se de mu ye munyai the way ya na Akufo do timidi emra hye ni se no aye de ope ni ya ba be ka ho asem ne ma di atem na NPP mo aka de mo pe no ye ka se ebedru ba bi mo kekam a obi amfi mo na ebre bi me kan wa ha me se enti de mu ye ana na Akufo do ye bibia mo nkan adanjo mahama onye nipa na mo ama follow me am ni me de edrume bi ehamia ma me say de mu ye ya na Akufo do ye nneoma basa mo miama no asofo mioma no empanyifo mioma no obi ase onkasa no adanjo mahama oni de moja ni mu ana me kan ho asem obi amfi me ena wo mrafo a court omudia ya jai ye ni Kevin Taylor Kevin Taylor o maja no bobu afu because utie ni kasa ye na kasa ne bibu a na eye kasa ano odin emma court no inti lawyer a judge ba ko say esanse asem na ye kan ye nyanka wie odina no tum na contempt inti enche no watwen na ban aba
na ban ba ye no okọ court no ye gya no e dey na be ye we gya no ye say the law is the law once obuafu me mfo Kevin Taylor is my younger brother. I trained Kevin Taylor at that time. I will focus. He knows me. He respects me very much. But a day, and the money drew sa level, no. So I'm na ni kasa ye ni bi. Ye what time you cry na me cry no. Me ni akoto an matri. Or the dim attempt left and right. But I mean, these things are normal. Me fan is because me fan is me ni akoto so. Na my fan is But the intina me person busa say MPP mubuafu. Emra na mo de hia mu nsem sa bre na ne e ka kire ma na mu mfi no. Emra na ne e ka kire mu say ade amu ye mu nyai na dachi bi obi be use against mu na be ya mo ya no. Mo say yemfa ye nsem no nko. Ene se court no say Kevin Taylor ne nyoma wa ye onko a wo problem ne say. Me mfo asa amra ni so. Me medical catch you say your court system no aye political maka wa ha say NDC Supreme Court for nkwa na wo ho enti ade bia bebe bia no NDC Supreme Court for any judges say wo hoyi omu NDC affiliated o meye nyoma e beboa aban say sa na aduru every say na no bia na akufo do wo so no ne wo NPP judges no mu ye bibia na eboa na akufo ado ye kan wa ha ayeti krom ha yetimi asaman ye summon court to Supreme Court to afenyoma case yetimi ma Supreme Court to bi kra na wo asemetimi da ho be 1 year ne enka asasem no 2 years ne enka asemi afenyoma case oni attorney general at that time yetimi summon Supreme Court na Supreme Court atena say no ma take action. Emre bi sharp na Supreme Court timi abua ye maame tokonu Chief Justice wanya na mani otimi tenase ne ye di asem afenyoma ken ene na busuafo na MPP fo moamiama no ye ka kire mu se munyai na ebedu ba bi ye de be wo mo nte ase ene ye de bia wo mo ade we decision yi Kevin Taylor waboa NDC fo enti NDC abayamba no NDC fo nso be yusu emna tantan na mu yusu ya ne ka ho asem no ne de agai NDC fo no saa nete ye yusu bi wuntimi nka de ntia wuntimi nka as MPP ni no o ka enkosi aga every say na anu bi ye ka tro say emna na akufo ado ene attorney general wo mu yusu ya ye ka mu ntie NDC fo ba o mu be yusu bi etia mo e ba wuntimi nka saa me se mra we kananu bi a ye kananka wo ka bi ma ye ya anke na no pei me de agu NDC fo no so mo an matena say aye court no MPP ni NDC enya mo a de enti aye radio mahama so ba ye ono so de Supreme Court ne nkrofo ni bia kọ ene say o realize say na akufo ado afa judges bebre ne breso wafa judges Supreme Court ne High Court wa judges bebre enti NDC fo no so aba no omo de omo nkrofo be kwa akọhye ho se sa ne epe no ye nyai ye problem ni say enye ne aye sa democracy no enti ye problem ni say yeni aje atum say yemma court no nye NDC ni MPP enti say John Mahama aba na ni Supreme Court judges nso ye NDC fo no mu yusu sa amra na mu yusu bi e di miamu a afi na mo ka ho asem wana meka bi mawo Nhyira FM me catch o say ebedru ba bi no wan kai me nsu a obe kai masere me catch you say bedru baby na person na Jantuah me ka bi ma but esen na no nyoma ni ntino minti min ka bi ma me catch you say de ye mu me hwe yo na dache ne be sai no wan fi me ene John Mahama ba ne NDC judges na wo ho me mintu sabio NDC judges no mu so mu di omu be di am NDC fo nse o meje ja ne nkrofo no ama se emra na sai se ya na epe enti dache bi nso e ba MPP fo no so ba no mu so e de MPP fo judges akogu ho no man ka say yomu Supreme Court judges no man Chief Justice se sa na pen wo krom ha because sa mene na no mu yesa no ye nya sofo ne mpanyifo bi e o meka say eh dia mo ye no munyai Nhyira FM
What are you talking about? I feel I will keep on equalizing. And nano nenya nano the entire am na meka to the bi aya na mebuafu MPP for no eya wonti ase me nto sabio the entire na mebuafu ne nya atwem ne say yetia krom ha ede ne anka ede na mo ka kire afi na eduru ba bi ase equalize nti nka me meka bi mamo me ka kire mo on say ya oya yera joma homo ne wotumi 4 years yi odemra no ebe miamu ati said the modern man ye nyoma basa no, and I will give you certain reports. Mi bewie na mama reports ha na krom ha ya ka cho se ade a wo ye jai asmenye MPP de mu ye munya ye o ye ya na e wo so E-levy yes ye mpe na Dr. Stephen Amu Asteka. They can go to hell. Yeni abai waso yebe jiatum a hand tiny je. Steka. E-levy. Ghana for yempe. Oh, anamina maker. Je fatu sumami. Bra Facebook ne fatu sumami. Fatu sunami nchira unioma ni bi. Me say hwe kromo aho yebe ji Ghana atoso. Ozo hwe matade e Ghana. Me I am for Ghana. Me catch them. MPP me catch them. Me catch them say NDC bar o me ye bi etia mo o me ye bi etia. Di o mu ye nya so mu nim say enye o mu nim say enye but o me ye bi etia mo ahu say set to the bia ho obi bo waso me wo say oboni bi oboni bu wi a ye be pata enye de bia ne be ye ho de bi o enye hwe fata da bi to the bia obi bo waso ma boni bi o boni bia afin kofo be jam say munyai tokwa no munyai san tokwa no enti afie bedru ba bi no ban se na afoforo te se de ekoi afin na mpanyifo na mumiama no ne asofo ene ahemfo na mumiama no afin na mbeka se eye NDC ne MPP aye mumia dwene Ghana ho because say no eye NDC fo a omuso ye bia tia MPP fo enti won se Ghana ho na ekire no Ghana ho na ekire no minu mienu ho ene ekire because asono mienu ko a hwan na bre enwura yen anka no pain ka ye dwene nyoma pa ho ka ya no pain ka ye dwene agrek ho anka no pain ka ye dwene technology ho anka no pain ye dwene nyoma ebetimi aboa oman no but when say they da so kan this in MPP because ye ka say munyai manjai enne NDC for the be war MPP for any amani abre and I can say social media and a court na gu and a the air nye and I'm confront kasa obie no obekasa. Sometimes you have to feel the pain. Sometimes or yaw no e was so uhubi hey yakwa yaw macho bonsam jem na niete e ka de MPP nkame minya pressure e ka de ade a na enim so nkame nya pressure BP e ko high because enyoma na ekoso na tan na bufuo na ehi ba wo ka obi ase yenyai because na ekufo ado. Me see the solution is that MPP NDC for nguswa mafiomo na afia mampanyfo na sorry that's the only solution. I was say NDC for the bidiwo yen kase won fanch yen fa obi enu ode obi the NDC for ye ha mon koso sa monyusu mra no tantantan emra fon na monyusu sa akopem say afi de mpanyfo be sorry akase NDC ne MPP munyai 8 years na na ekufu ado ye mo amfi obi ye bi kakra bi a obuafu wonya hu de obehu bra Facebook we ye 13 July 2022 samre no nana ye di E-levy eba na Ghana for kan ho asem enyam nam ye Afro barometer eno mo ye investigation hwe de o mo kan majority of Ghanaians bra media to Facebook enyam na meka majority of Ghanaians oppose E-levy, not confident it will find development programs. New Afro barometer study shows. But I say that time 13th of July 2022 na Ghana for MP E-levy ye investigation no Ghana for say MP E-levy but some na Ghana for say MP E-levy no omo say
ye E-levy no ne yenko IMF Kenoforiata say ye hwehwe na ye hunu no yentie de okan ye Kenoforiata. We are not going to the IMF. Whatever we do, we are not. The consequences are dire. We are a proud nation. We have the resources. We have the capacity. Don't let anybody tell you. Like when Joshua, Caleb, and the 10 others went to spy on the promised land. And only 2 of them came to say that we can do it. And the 10 went around the community murmuring, you can't, da. We are not people of short sight. Sauti, we a penya uchan kontumpo. Yenya finance minister, Ghana si kenyina ekutano. Otimi betwa Ghana phone kontumpo se IMF yenko. Yenko IMF no, enu nti na yaji E-levy no. Ma yenko John Kuma ho. Wenya ne baby kodie, nanso Keteman Pro IMF that time na Ghana for see E-levy yempe yenu NPP for say oh yeah E-levy no na yanko IMF. In fact that time kromo say IMF no munko NPP. Mr. Speaker, the E-levy is also going to help with the fiscal consolidation effort and reduce the debt levels of our country. And that also means that we are going to see an improved economic ratings and not returning to the International Monetary Fund. Bajotie, sabre no. Na die nti omuso mu de gi E-levy ye NPP for ne say. Say ye gi E-levy na ebeboa impuntuo. Said the beya yenko IMF. Me pese wuhu atrofo a omubedi Ghana for so. Me pese wuhu wana na omu fa Ghana for say sebi school ni yankobi. Enti era John Kuma wenyan baby ko no. Ne boss so ka say yenko IMF. Enti E-levy na ne ebeje. Ono so ba parliament no obeka che say E-levy no ye gi a ebeboa mpuntuo said the beya yenko IMF. Which is the only solution our friends on the other side have always preferred. Why don't you go to the IMF? Go to the IMF. We have shown that we have alternatives to building the economy of this country without resorting to conditionalities that will be imposed on this country. We will not go to the IMF today, we will not go to IMF tomorrow, and we are not going as long as the NPP remains in power. Mr. Speaker, looking beyond the E-levy, government is further taking steps to cushion Ghanaians against the hardship caused as a result of the twin crisis of COVID-19 pandemic and the Russia-Ukraine war. To this end, fuel prices are expected to go down by 1 cedi following the engagement between the Ghana Chamber of Bulk Oil Distributors, the Bank of Ghana, and the Ministry of Finance. Government has also taken some haircut by cutting expenditures, discretionary expenditures up. Bro, na unfortunately we're free mu by be kai temagazo ya manyonia wasema wo ka no aha ye be kai wo multimedia be kai wo Nhyira FM ye be kai wo ntu ye NDC ni so na wusu tie se asem bia be ka ne ne ye be kai wo daache nti kasa was ka wasem yie because daache no we NDC ni a asem bia wo kan ye no ye be kai wo we ye yewura jonkuma wanyan baby ko bro fu bebrebe ni nyina ne se omu yen hyehyeye se de beya ebema amamu no akonanim uni de no muka Russia Ukraine war ebusiafo Russia Ukraine war ne da so koso da be maintain da se NDC for e de Russia Ukraine for entokwai aye excuse obi wo ho nka nkere me yeti kromu ha na NDC for ye kan say NPP for say iron rods ne cement bo na ne bo aye den ne nasefo no eye Russia Ukraine war enye sanum ka kire ye ebusia ene iron rods eswate me bo a building materials no eswate a na etie na no cement bi a na ye 90 enra eko 88 cement de na ye 120 no ebi ye 100 ebi ye 116 esote
And so NPP for say Russian and Ukraine war nintia entina nyoma bo ekosro. Now so your Russian Ukraine war Putin gusu kunipa every time Putin gusu kunipa and so still and nyoma bo ekofom. Now no pot Bank of Ghana edin sese ba say ukopota. Se dollar ni ye 10 cedis wo Bank of Ghana pepepe obia ntimi enye mmono so enti nanu bia na me ka me mpai bone se aban na nya nhihye se de be ya pot nyoma be kɔ from no aban na tie enti wona ship wo mom ye ship ho adwuma na wo kwa se ebo no dollar ni ye 10 cedis Bank of Ghana no mo se o meje 12 ni 13 no aban say 10 cedis 10 cedis. Into my price according to Bank of Ghana, dear, ye ka aban papa, we ne aban papa, abaya wo tie nipa asem, abaya wo tie Ghana for asem, abaya wo nim se Ghana ye ho kyerege, because na no make say, aban no make sure say pot no, ene pots oko potter. Se dollar ni ye 10 cedis and one ye de be calculation amount. Because first na dollar near 10 cedis no obekono na nkrofo bi omo potwo omo say there be dollar near 12 and 13 but aban say the Bank of Ghana ebe tregu platform so no eno na de be calculation enye wa oya ye be punish o we ne ka aban papa Nhyira FM me obi anim say 2024 me manto abani bi ena maka no ha me mfansie Joma Hama me nto aba ma ne da NDC me nto aba ma mu da makan wa ha obi a onim me paa no de onim me paa ne nim babia ma aba ho obi a onim me paa no onim babia ma aba me nto ma aba ma NDC da me ka on a record nti me ti so obi se me NDC nya na ne ho ya mesre because onim me nto ma aba ma NDC da Joma Hama me campaign in 2016 me nto ma aba ma NDC da. Ba school na yakono yenkose yembra ne metwa nkontompo enkrofo we de mra hye omunsem. The next one Domelevo bra Facebook Domelevo auditor general papa yenya na esense na o expose de na akufo ado ne na appointees ye no papa 2019 papa yi na akufo ado ne nkrofo epamo no so onko ye kan wasem NPP for say ye beye onko papa no onko emre ya o mo se president wo mra Domelevo but Supreme Court to call ye koye nhwehwemu no omu ka kire ye on June 1 2023 say na Akufo do pamo a opamo Domelevo auditor general no na enye mra kwa so na sabi so we president now kasa obe guide the constitution now ye emra now se emra bia enkoya anka emra kwanso na wase etwa so na Akufo do timi ye nothing happened or the emra se ne nsem epamo auditor general but 2023 June 1 Supreme Court to catch ye say the na Akufo do ye no na enimra kwanso na enu kwanso opamo Domelevo e de na MPP for kan Nhyira FM MPP ni ben panyi ben na ewo kromo ka say na Akufo no na de mra hye unsem a wo ye nneoma enkoyi panyi ben ne ka asem enti ma ka kiro emre bi me ka animal farm wa ha obi a wa monitor me ka kiro say emu ani nyina say onipa ha omu wo emu ye kan say farm ho enti yempa mu onipa na emu na ndi omu so afi eduru baby preko a ono ena odi mu ananim afi eduru baby na wate no ho afi na o ka kire nkra ne say wo ya aboa na onan ye 4 de a ye nya ohwe na emom sa onan ye mienu a aha wo de wunye emu ani bia animal farm ne kire say you say 4 legs good 2 legs bad na Akufo do time no unye MPP ni onka no ho on tontom no on kamfo na de no beye bia no eye se wan kamfo ne de a uye Babylon uye Jeremiah unye papa anda na do danko Akufo ado ye kan wo ha mamfi ye ka se na Akufo do chichire animal farm go and read animal farm John Owell 4 legs good 2 legs bad ye kan wo ha ni nyina mo say na akogye Jantuah mo kasa dodo mo ye dede dodo enne ye de bi diwa o ka ho asem oh yeah come on
Nhyira 104.5 Mami ma next one. Pensioners omusika nkokrafo sika. Na na Akufo-Addo ne Kenuforiata sa de omunsa bomu pain. Nkokrafo ni su no. Kenuforiata na ofa ho be. Ma bomi mfita duku. De obeka bia yemfa ho. Ede na nsi me bebo bia kyerɛw. Pensioners yentie wo mu. Nkokrafo a na o makɔ retirement omusika. Papa di omu for the first time yenya nkokrafo a omkoye demonstration under na Akufo-Addo. Or the mra na share ni sem. Samra na ne ka no. Wan na efie. We come 21st, you say that we said no. Then you come, we give you up to 28. Then you announce that you will pay all before the end of the month. It is just fair at a certain level to maintain your integrity and your word. Because you have told the whole world and you have told us, your creditors, that I'll pay everything before me. Now what happens? Nothing happens. We are now in May. Early March, bills have not been paid. Then suddenly, when we say we'll go, you start paying. You are paying it in pieces. Today you pay 6th, then you come to 20th, then there's another 6th which is outstanding, and we have to figure out what is happening. If you have a problem, I think in all fairness, because you wrote and stood in front of Parliament and on behalf of the Finance Ministry said, and on behalf of the government of Ghana said, I have exempted you. Tell the person, I have a problem. These specific dates, I'll pay these amounts. The person... We nkokrafo ni bia na omoka omusu. Nkokrafo no mo ka che na Akufo-Addo say aden de na ekoso. Yentie bi nso nka ho. Yatra krom ha o. Emra ye de mra ye nyoma omu pe. Ye de mra eye de omu pe under NPP. Ye kan wa se mo amfie. Enne so mu de mra ni bi ye mra tantan a anka sebi anka de no Supreme Court for ye. Sebi se so ma aruli ebetimi akabi the Supreme Court for ye nyina nim say political. NDC for judges and no mu koye because anka NPP a I'm sure say Kevin Taylor or by anka MPP komu beche no but na buy no watimi aba bibia you okay ya squash it wo ya feel it. We therefore hereby passionately appeal to your good office to exclude all pensioner government bondholders from the program, as the impact of the program on pensioners who are bondholders will be very severe. Pensioners have no regular source of income to support us in terms of our feeding, buying regular medications, paying medical bills, and meeting other critical expenses. Most of us have made investment in government of Ghana securities with the expectation that the coupons will supplement the major pensions we receive through the Tier 1 scheme under the Social Security and National Insurance Trust. We therefore, on compassionate grounds, appeal to you to exclude all pensioners who hold Ghana government bonds from the DDEP, that is the exchange program, to prevent the many untold hardships we will suffer if we are included in the program. Ntia papa no ma wo mu ewo ye papa no for the first time ye nananom oma bo mo bra genuinely oma wie sika omu sika kakra na na egu a omu de to nuru no anda na Akufo-Addo ne Kenuforiata yenya wo mu so mu ko strike. Ntina me say Kofo MPP no enya mu MPP yi biu sa MPP we abai enya kono baako sa MPP we ye hui mo ho nya kono baako Kofo MPP no mo pese MPP sa ya kono a monko sre yewura Kofo se papa wo ye ne sen na monsra mo bonifache na monko asori ne mfa anointing oil ngumu so
na monye fasting bed de wo de wo momfa anwea ne ensu nyina gugu mutiri so na monko tete atempon no eye omampanyi kofo NPP no sa NPP we de head of research Eugene Osetutu. Eugene, on the issue of